Guys, nakapalit na guys. Gulay. Yan guys, kinabasa. Talong ugan guys, mantika. Taligsik na po daw. Muli na ta guys. Hapon na guys. Taligsik na po. Yan. Dito na yung nakuha. Dito. Dito yung nakuha dyan. Guys. Bye. Matagal pa. Ha? Chicken. Ha? Matagal pa chicken. Ngayon parang tayo. Isa. Ito niya itong yak. Ito namin guys. Guys.